Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fanya makofi mazuri kwa ajili ya Yesu kama tuko pamoja. Tutafanya hii wimbo kwa pamoja, naamini itakubariki. Naamini Mungu yuko hapa ili afanye kitu kwa ajili yako siku ya leo. Usikamate hii momasa gisi emission simple, lakini inesikuwa emission yenye Mungu atakuvisite siku ya leo. Kama unaamini, fanya makofi mazuri kwa ajili ya Yesu. Nchi inatikisika, mataifa yanatetemeka, maana wewe ni mkuu. Jina lako lapita vyote, Bwana wewe ni mkuu. Wewe ni Mungu mwaminifu, matendo yako yashangaza, fadhili zako za milele, upendo silo jina lako. Wewe ni Mungu mwaminifu, matendo yako yashangaza, fadhili zako za milele, upendo silo jina lako. Haleluya, Jehova tunaliinua jina lako hapa. Jina lako litukuke zaidi juu. Wewe mwaminifu kupita jina lako. Wewe unaheshimia neno lako. Yahweh, Yahweh, anaheshimia neno, kupita jina la, anaenda nyuma ya neno ili alitimize. Yahweh, matendo yako yashangaza, zako za
yako yashangaza. Fadhili zako za milele, upendo sio jina lako. Baba, ni Mungu mwaminifu. Ye Baba, matendo yako yashangaza. Fadhili zako za milele, upendo sio jina lako. Wanaoelewa wanaanza muabudu Mungu eneo hii siku ya leo. Habari, ni Mungu mwaminifu. Matendo yako yashangaza. Fadhili za milele, fadhili zako za milele, upendo jina lako. Merci, merci, merci vraiment. Tupigie tena bajene tu mikono sana vigelegele. Atuka Mungu Cogeso vraiment. Président, microphone ngali pale. Cogeso. En tout cas, on a sauvé ma âme vraiment. Journée à leo itapita inaperçu. Amen. En tout cas, mko wamo kipaji. Hii korale tu ni hapa Bukavu. Hii grupe. Hii grupe ni hapa Bukavu. Ndio yenye nilisahau kusema mbele. Hii ni grupe ya evangelist. Okay. Unaimba na mnaevangelize. Wenye unaweza kuwa unasikia ndani, hamuna technique mingi, hamuna nini kutu injili iko najitetea. Inajifungulia njia. Ni ya Mungu. Tupigie tena Cogeso mikono sana vraiment. Cogeso mulisha kuwa na miaka ngapi mna Evrem province? Cogeso groupe évangélique iko na 10 ans, 11 ans sasa. 11 ans. Commission ya worship team. Nadhani inaweza kuwa na 4 ans. 4 ans hivi deja. Na mulisha tosha albumu au bado wametosha? Bon, kisi di kikundi inatoshaka tu manyimbo, inasaidia tu moya ina evangelize. Okay. Na difficulté gani ndio mnaweza ku rencontrer mu evangelisation mu kuimba? Wenyewe ambia public yenu nyinyi natufuata sai kwa réseaux sociaux, difficulté gani ndio mko nayo? Difficulté moya inaweza kusema ni ya kwanza ni kazi ya Mungu, lakini kazi ya Mungu inakoka na gharama. Ni kweli tuko mu evangile. Sasa tukievangelize vile inalombaka gharama fulani. Kama batu abaungane kwa pamoja kufasi kwenye injili ni bure. Lakini inakuwa na gharama kwa ajili ya ifike bwana. Okay. Na beatu biko na tufuata sai, unaweza sababu la recommendation gani unaambia BMC iweze kufanya kwa ajili ya Cogeso? Wow. Ile question depuis siku mimi nafikaka hapa. Haba kuuliza kai. Mimi naichungaka. Heureusement tuko mbele ya watu. Na mbele ya watumishi wa Mungu na dunia mzima iko natufuata hapa. Ndio. BMC ni msaada yenye Mungu alileta kwa ajili yetu sisi binafsi Cogeso. Okay. Hii nyimbo yenye tulimba hapa tulikosa fasi ya kufanyia clip. Donc fasi ya kuimbia. BMC akasema no mukuye. Ukiangalia clip unaingia tu ku YouTube yetu ya Cogeso team, tafadhali. Cogeso team utaona nyimbo iko pale, ndio Mungu mwaminifu. Inuka. Vraiment. Utaiona na utakomprendre kama iko sasa tulikuwa huko. Utawaza kama ni saa hii kumbe ilishapita. Maana BMC na répondre ku question yenu. Si asema pale. Okay.
Voilà, au besoin yenye tunaweza omba kabisa BMC itusaidie sana. Tuko hapa Bukavu, heureusement administration ya BMC ilikuwa hapa na Bukavu, inaelewa besoin yenye iko. Ni grupe za mingi ziliharibika Bukavu juu ya kukosa encadrement. Voilà, ni grupe kila mtu anatokea kwa kanisa hapo. Hakuna mtu mwebaneze tika kwa kanisa yake kukie grupe independent iko inafanyizia ma program pale. Sasa BMC atusaidie sana kwa huruma za Mungu. Kila wakati tutakuwa tunamuita mlango ikuwe wazi na atukubalie na udhaifu yote tutapresenter kwake. D'une groupe tunaweza tapenda tuambie tunawapatia tel jour tu ya répétition. Tuko na besoin ya répétition quand même. Voilà, ile tu ndio yenyewe nilikuwa na kusema, lakini ni msaada, hii espace ni msaada kwetu sana. Na Mungu aendelee kuinua BMC juu sana. Merci beaucoup président, merci beaucoup. Papa Charles manager. Merci beaucoup Kojeso. Kojeso ni ma partenaire yetu sana. Biko parmi ma groupe zezi soutenir kuanzia mwanzo. Sisi sabia aussi wakati bashapita hapa. Vraiment sisi jua isabia nisema sasa bashafika 2 fois 3 sitaweza. Bashafika sana. Mimi nadhani que parmi les groupes bonjo ba kwanza basha tumikia hapa sana. Na pale minafaa aussi na chorale nani Echo du Christ na basha tumikia hapa sana. Alors na mimi naona que ma visage mingi za mkojeso na zinakuwa kama Echo du Christ. Alors merci beaucoup. En fait BMC il connaît l'objectif qu'on a sema pale. L'objectif ya BMC ni kufika kwa niveau yenye ba artiste ou ba ma groupe sitakuwa zinakia ku BMC bila gharama yoyote. Ndio objectif. Alors na pamoja je suis sûr que pamoja tukiungana tunaweza fikia kwa ile niveau. Tukisaidiana parce que kuko malabeli za mingi zinaita tu mtu zinamo tosha kuiko zinamufikisha zinampatia tout ce qu'il a besoin na évoluer na zinambooster. Alors il faut na Bukavu tufike kwa ile niveau na ndio objectif ya BMC. Donc tukiendelea tunaisoutenir, tukiendelea tunaitetea kwenye tuko tunaenda avec ile kuitetea itapata zile ma ouverture zenye iko nazo lazima parce que iko tout ça asbela iko kwa objectif, n'est-ce pas? Donc tuko na besoin njo tusaidie batu juu tuli comprendre que Bukavu public ya Bukavu iko mpena ugumu kidogo ya kubooster baimbaji ba artiste. Alors il faut tafute stratégie fulani yenye itatusaidia pour que shibe yenye tuko na ile souci tuangalie tunaweza pandisha muziki. Mais pour satisfaire maintenant ingine question wala ingine envie parce que mina kama uko quand même partenaire na mina kuheshimiaka sana personnellement comme naheshimia na mina heshimia aussi bon natumika nabo na en tout cas ndeza sema tu merci kwa ile considération mnapatiaka BMC souvent kama kuna activité. Vraiment merci. Na juu nikani kupatia merci na accorder groupe yako 2 heures du temps. Ya répétition gratuite siku yoyote ile mtakuwa na lazima ya kukuya kufanya rep mfanye rep ya ile 2 heures du temps tunaba-accorder. Après nazali que tuko déjà ba partenaire mimi na wewe hakuna vitu tunatushindaka. Peut-être kitu moja tu yenye ningeambia ba artiste yenye tunafanyaka kwa kusaidia aussi BMC. Shie bote tunakuwa mkomission ya marketing ya BMC. Tout à fait. Ni kitu moja yenye tunafanyaka na mimi naisema mbele ya watu juu unakutanaka anaanza kuwa anafanya confusion. Nyie tena wale wakojeso mlikia hapana mimi nakia na mama leo alipenda afanye repetition. Anuna tena nyie tena wakojeso mlikia hapana mimi nakuya na hii groupe nayo ilipenda ifanda. Vile tukitembea vile tutakuwa tuko tunasaidiana tuna vya mingi vya kupatiana lakini na ile desert ingali taongezeka tu. Merci beaucoup président Kojeso, merci beaucoup.